kang Kristo. At syuta po king mumuna ng aldo ning simbang bengi. Kaniting banal kapag masusyan, iabetala po karing kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy at Josie Espiritu, pamilya Tongyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya ng Mr. at Mrs. Jeronimo Mangaluz, pamilya ng Larry at Emeline Angeles, pamilya ng Mrs. Remedios Dungka, pamilya ng Mr. at Mrs. Marites Lopez, pamilya ng Tony at Helen Gozun, pamilya ng Mr. at Mrs. Abel Manalese, Carla Carpio, Odi and Luz Kiambao, pamilya ng Bong, Alice at Andre Galang, pamilya ng Lita Dumlao, Doktora Imelda David, Enaline and Zumba Friends of St. Jude, at Joanna Tanyedo Sunga. Para king Aldorang Kebaitan, di Alfredo Arce Sr. at Reverendo Padre Asen John Cruz. Para king Aldo Anibersaryo ning Kasaldari, Walter at Irene Autencio. Para king special a intenciones daring St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021-2022, Circes Marie Cuyugan, pamilya ng Lenny Hernandez, Cyrene Merel Cuyugan, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, at pamilya ng Marisa Roque. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Merla Mangalos, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamo Miyang Obie, Di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fero Salinda Cailao, Epifania Toledo, Faustino Sr., Agustina, Macario, Alfonso, Ramon Sr., Dolores, Marcelo at Roman, Ruperto David Dumlao, Daniel at Adela Ocampo, Hilario Maliwat Sr., Lazaro, Saturnino at Severina, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Siklotangan po para king Oratio Imperata laban king COVID-19. Kilagyuning pa ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao.
Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan ni, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin ni, antabayan mo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kimpangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na rasanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayab ding sabla, at ban makasap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Iti adwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon, kaluluwan. Hilingin iba, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen.
Anding na itong pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, lagi-lagi pa, ang boning anak, ang boning banal ng Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuda mong Kristo, ing lugod ng Diyos, at ang pamakayagong ng banal ng Espiritu, manatili sa ng parati, kaya kayoan. At kaya ka antimurin. Kakaluguran, king kataymikan na rin kaya katamong puso, at king mong kapakumbaban, ganakantalang iniyat sisyang, ning sablata mong kakulangan. At adwanda mo ay kalam ng lunos at kapatawaran ng Kino, at ang maging karapat dapat magmasusi, karing banal ang misteryo. Iyagkas tayo pong inibiyag na nagnaning kapangisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang tutu, at kaya kayo kapatad, may kasala kong dina, king isip, amano at dapat, niliwang kakulangan. Ulinitay pa, nikapuko, ang Santa Maria, ang kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, at ginutang. Ing Diyos, sa mayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king be at ang angka. Amen.
Manalangin tamo. Oy pamimayupaya, king tangga mo para king keken kaligtasan ng amano mo, ni katawan niyang tao, e pahayag na ini iti ning metong anghel, at bait na ining Birhen Maria. Ikay sanang maniwala king iya inindu ni Diyos, tanggapan me ing sahog taring kayang panalangin. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng galuming Jesucristo nga na mo, ang mabibiye at magari kambemo, king kameto nga ng banalay Espiritu, Diyos, manggapan king alam angkat. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo karintaong kayang pinili. Na lumwat iligtas da kayo, inyadaptan nyo itang mayap at matulit. Panuanan ko la, retang parating mangiling kingaldo ning painawa, at era gagamitan iti, kingeustong paralan. Panuanan kula, ringe gagawang nano pamangdewakan. Nasukat sabyan ning taong dayuhan, amakiyanib karin taong pinili na ning Ginoo, ing antikanini. Buri ning Ginoo, ing sambakong kayabera, ding taong kayang pinili. At ingino sa sabyana karetan taong dayuan, ameging dake ning kayang balen a pinili na, amalugod at susuyo kaya, ampong mangiling kingaldo ning painawa, ampong tapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok, di nanda kayong tula, king kanakong balepi panalanginan, at tanggapan kula, ring sakripisyong darawon nyo, king kanakong altar. Mayaw siyang balepi panalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ingin ng Diyos, amiyuli king kayang balen Israel, iba't king pangayugsena, king marayong lugal. Pengako nang ito kinala ring aliwang tao, ban makiabela karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit a pakibat, ing kaya katamo pong pakibat. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka, ulitan taya po. O O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ingkekang kaburian, ating pagkalub mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uling alam pamangabiran, ingkekang kayatulan.
karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Kingkekang asikan, dakal ingkekang pupupulan. Ing Diyos, ingkekatamong Diyos, ya ing magkalub kanitingan. Papanuana na katamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no karin man. Talakad tapuban parangalaning mayap a balita. Itangan po, niyo ingari datang ya, ing ginuning meto yato, at itinamawa nakatamo. Ing ginumanatili kay kayo, At keka antimurin, mamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring Hudyo, padala kayong tubot kang wan, at patutuana na ing katutuan. Kinguli ning kailangan ko ing patutu ning tao, no sasabihan ko iti ban miligtas kayo. May ngari yung sulong milalablab at maslag iwan, at piryan yung matula kayong sinaguli king kayang aslang. Ating pami patutukan ako, amaykit king pami patutunang wan. Ilapin, ding dapat aparapat ningit pa kanako, akanako namang daraptan. Deti, ilaring patutu kanako, king ingid pa, yang may tubod kanako. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabag po kay kayong sablan. Umpisan tayo po ngeni, ingkay katamo, pamanyimbang bengin, o ingawsan tamong Misa de Gallio. And as expected, not only here in St. Jude, emo po keni king parokya tamo, ang yang naman po karing miyayaliwang parokya kanyan, siguradong katmo, sapak, laring pisamban, karing sisimbang katoliko. Bakit? Kasi simbanang bengingene. Umpisan tayo ing pamag-misa de Galiota. Nganapin po ning kantang pamasko o pangsimbang bengin na minsan daramdaman ke iting kanta. Nga na,
kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo ay magsimba. Palitan kaya mo po, iting meto ngayamano, king sarili kong pamangamano, nga namawari niti, kampana ng simbahan, kumakalembang na, at waring nagsasabi na ikaw ay magsimba. But then, I ask you, what is your reason? What is really your intention for attending the simbang gabi? Sige nga. What motivates you? Remember, our Lord Jesus Christ, our Emmanuel, is the reason of the season. Yamu bukod at kabut, ing sangkan, ing dahilan, ing rason, naniting kekatamong kapag masosyal na selebrasyon. Baloy po, karakal po kanyang Katoliko, kaniting simbang bengi, ing manatala, ewari. Dakal, Katoliko, talasal pantayang Katoliko, nangening magmisa de galyo tamo, manatala po. Nganapin po ning meto nga kakilala ko, among, uy, 1-0, 2-0, 2 more, metong nangaldo, kumpleto na ako. Marami sa atin na sa tuwing simbang gabi, ito ay panata nilalagi. Itang kukumpletuan de, ing siyam ayaldo, ning karelang pamagmisa de galyo. Kapilan pa mo po. Atin kong kakaluguran na opisyalis na ining CPC king karelang parokya, Chapel Pastoral Council Office area, ining kakilala ko. Naus na ako po, nga nakanako, among, ay nano po ito, nga ako, among, pasok lolo kayo po sana kayo, magsilbi ko pong magmisa, king December 23, kini king chapel ni, nga nang makanyan. Kasi po among ing Paris Trismi, si Biana na kami, na alayo po kano king December 23, Webis siya po ita among. Burida po ring pengari na namanipat king US, iya po ing mandakit karela king airport. Ang gangeni po among, bistaman po malawod siya pa at lupa pong Domingo, papalawin na pong paring kapalit na. Kaya ba't tiglong na pa? Nga na, sinabi na po kasi ni Kura Paro kami among, puta po kano eyang mitagal kitang oras naning kay kaming Santa Misa. At isipa na po kano po traffic ya paking dalan. Inya pinanggangin eh, papapantun ya po, maranon pa, papapantun ya pong paring kapalit ng magmisa. Nga nakanako, niting kanakong kakilala, kitnan ke, nga ko kaya, nano ya po waring oras, ing misa yo, among, alas 6 ne po ning bengi. Gana. Ala kong problema. Kasi ing Santa Misa tamo, kaya king parokya, itang anticipated mass tamo, alas 7:30 ning bengi. Okay, nako. Ala kong problema. Nung magmisa ko man kayo, mayari kong alas 7 ning bengi. Pero king pamalak mo, ngako kaya, makasigurado ka na ako, kung may kaabirya king dalan, puta, matraffic na ako man, king pamagbalik ko, king St. Jude. Puta, ako naman yung malate. Nga ko kaya, makarine naman, karing ka na akong parokyano, nga ko. Nung bisa ka, nga ko kaya, mamili ka, nga ko. Ore ni ring available kong oras. Alas 5 ning gatpanapon, at alas 9:30 ning bengi, nga ko kaya. Among ito pong alas 5, masalaya pa, nga. Ito naman pong alas 9:30 na ning bengi, matudtod na lang. Nga. O sige, yaring bisa sabyan. Kung magsilbi kaya kayo, paano payayo po? Nga po kayo, among sige na po, malunos ko po kay kami, among, mabungal ya pong metong ayaldo, metong bengi kay kaming pamanyimbang bengi. Makalunos na po ring manata kay kami. Nga na. Makalunos na po ring mangumpleto kay kami. Ding manata kay kami, nga na po, panata, manata, namamanata. Ding haliwa kay kata mo sasabihan daw,
kumpletuan ke in siyam mayaldo ning misa de Gallo. Then after 9 days, I will make a wish, and then the dream will come true. Makanita mo kapanwalan. Ita mong talasal pantayang Katoliko. Dingaliwa naman po kay katamo aliway conviction da. Kinbe, in conviction da kinbe nano. Ing sasabihan da ngara. Kumpleto ing kekang pangakatoliko nung eka migmisa de Gallo. Ating kulang king kekang pangakatoliko nung eka kano migsimbang bengi ewaripo. And for some, the basic and simple reason is that pasalamat la king apong Gino inya magsimbang bengi la po. Amen? Pasalamat tamo king apong Gino. Amen? Inya makanyan. Inggagawan da, inya sisimbalangan. Panata, in English, is vow. Vow. Putang manata ka, parating at ka. Putang manata ka, putang atin kang panata, parating available ka. Ing oras mo, ing panahon mo, ing aldo mo. Vow is to be always there constantly. Vow, na ang ibig sabihin nito, kahit na ganyan ang kalagayan mo, kahit na ganyan ang pinagdadaanan mo, kahit ganyan ang pinaghuhugutan mo, you will be there. You will always be there. May kadingaliwa po kay kayo, papansinan de, iti nga papansinan ko. Di nga kakit yung palamuti, burloloy, dekorasyon. Kaniting kay katamong pamanying pangbenge, the Christmas lights, parol, ding batuin, Christmas tree, belen at miyayaliwa pa nga kakit yung palamuti. Burloloy, dekorasyon kay niking kay katamong parokya. Putang mitdanongan din. Putang milakonongan din. Putang menga matenongan din. Leko tanongan din. Ang sinasabi ko, kapag ka natapos na ang panahon ng Kapaskuhan, hindi mo na makikita yung mga tinatawag nating namamanata. It will be back to normal. Sana mo po, mo po king pisang baling makanyan tapong karanasan. Sana po pin po, mo makanyan, mo po king parokya king pisamban, ing gagawan tang makanyan. Sana, king mabilo gayato, makanyan ing kay katamong panamdaman aranasan. Itang mapupos ni mawala ni ing new normal, ban kanita mibalik tamo king normal. Itabang akit mo no lupa. Ring talasal pantayang Katoliko dumi-domingo, sisimbalak, rain or shine. Those people whose faith is not seasonal, but it is a faith for all seasons. O yan po ing tunay pamanata. O yan ing tunay manata. That's the real vow. When you, in the name of your faith and love for God, you will be there, you will always be there. Kalupa na pong San Juan Bautista, king kay katamong pamamasak, pamuklat na, ning kay katamong misa de Gallo. Baliyo po San Juan Bautista, makabilibya. Bakit? Kasi San Juan Bautista manibat kay ngibat. Ang kaking kamupula ng gana king katatawlya ni kayang biye, ing penata na alang aliwan nun ing Mesiya. Juan Bautista, balo na. Nung nino ya, ing penata na ang gaking katatawlyaning kayang biye, alang aliwa, nune ing Diyos, ing anak ning Diyos. May ngari yapong panyo isanuan, o tayo pansinan, ang panyo, ang handkerchief, wala pong silbiyan, wala pong importansya yan kung nakatago lang yan sa mga bulsa natin. Ing panyo po tang makasalikod siya king bulsa mo, alayang silbi, ewaripo, alayang ulaga, ewaripo. Mi kakasilbiya mo ulaga ing panyo, king kapamilatanan ning gamat, ako kuwa kaniti, ban kanita, panamulis me. King marinat mong lupa. Mi kakasilbiya ing panyo, king kapamilatanan ning gamat tamo. Ing panyo, pwede ming paglako, dinat king kay kang lupa. Ing panyo, pwede ming paglako nung mapawas ka. Nung bisa kang magpapogi, king panyo, ilako mo king mataming kay kang muri. Nung bisa kang magpakyut, king panyo, ilako mo king araw mo ing kay kang kulangot.
Makanyan yang makanyan, isanuan, mengari yang panyo, ing Diyos, ya ing gamat na. Isanuan Bautista, mengari yang panyo, mikakasilbiya mo, king kapamalatana nitang gamat, agumamit kaya. King malagwang pamangamano, isanuan Bautista po, ya ing sulu, pero iting sulu, alayang silbi, alayang kwento, nung alayo nga slag na. Isanuan Bautista ing sulu, Jesus ing Emmanuel, iya ing aslag na. At tatandanan ko po, inyang atsyuko pa mo po, king elementarya, even in high school, wari po at itamong awsa na flag ceremony. Ale? Kay ba't na po ning flag ceremony, may isang estudyante sigurado na pupunta sa harapan. At yung estudyanteng yon, sa atin, lahat ililid niya tayo. Panimuna nakatamo niting estudyante, kingawsan tamong, panatang, matudtud kayo. Panatang, makabayan. Nga naniti, panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Actually po, ing panatang makabayan, malyari tayo mo naman pong gamitan, ngayon umpisan tayo, ing pamanyimbang bengita mo, ing kay katamong Misa de Gallo. Dapat ing panatang makabayan, palitan tayo po, itatauling amanong makabayan. Instead of bayan, makabayan, gagawin natin itong makadiyos. Panatang makadiyos. Namamanata tayo, nagdedebosyon tayo, ngayong Misa de Gallo. Panatang makadiyos nga tamo. Allow me to read it. Ang bayan ay papalitan natin ng Diyos. Panatang makadiyos. Iniibig ko ang Diyos. Ito ang dahilan ng aking pagsilang. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng ating mahal na Inang Birheng Maria. Susundin ko ang tuntunin ng ating simbahan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang makadiyos at masunurin sa Diyos. Paglilingkuran ko ang Panginoon ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin ko maging isang tunay na Katoliko, maging isang tunay na anak ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa. O yan po ing panatatamo, ngayon umpisan tayo ing kay katamong Misa de Gallo. Sana po sa panata natin, ang Diyos ang nakikita, nakikilala, at nangingibabaw sa atin. To your vows, may it be for God. Talagad ko naman po. Pakamalan kong kapatid, daduan tamo pungeni, king mayupayang Diyos, ing maging tapat tamo, king kasalpantayanan, at manatili king aslag ning kayang lupa. Karing balang kayo doon, ngayunan pong maniga po, Ginoo, saupan mo king patutu, king kekang amano. Ulitan niya po. Gino, saupan mo keng patutu, king kang amano. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, mika karagdagan lasanang kalam papagbanal, karing taong mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Gino. Ginoo, saupan mo king patutu, king kekang amano. Para king katang bansa, sana maging uliran niya at talimbawa, keti king aslagan, king pamibiyebye, makayagum king Diyos, banketa, apan sindet ayapusan, ding bansang makapadurot kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo king patutu, king kekang amano. Para karing malugod king amano ning Diyos, mi pagkaluban lasanang sikanan patutuking Diyos, akerang karelang sa salpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo king patutu, king kekang amano. Para kaya katangan,
matampa at mitmong tulata sanang makapagsadya, paraking panyatang ng pasibayang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo king patuto, king kaya kang amado. Tanggapan na sana ning Diyos ing kaya katang kapasalamatan, iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo king patuto, king kaya kang amado. Ngeni po adwan tamong sarilitang kapagnasan. Way pamimiglalang, dirinan mo king kapanayan, king pamipasikan mong lu, king pinili mong balayan. Tingiran mo sana at pakiramdaman, ining pagamwa mo ni Kega. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, maning kayo katamang taon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni sana ning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipa mimiglalang manano na sana ng upaya ni kay kang Espiritu, ape pabanal kang Mariang Hindu ning kay kang anak, papagbanalano reting ay na iyang pangliba po ning kay kang altar, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antimurin, iyan na ring puso yo,
makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos na. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino impa Diyos kingalangagat lupos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo. Inyang mig pakumbabay may kisawat kay kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kay kami ingdalan, painturo king kaligtasan. Ngeni banayan miyay tangal dopo tangi Kristong Ginoo, magbalik yang pasibayo kambe ng kayang ligaya kanita, maging kay kami asanay tang kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan ne, king mitmong kasalpantayanan. Uli dita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mingay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalamtok ng dangba mamye kapurian keka at naming kakanta. Tunay kapin banalo, ipay kay panibadaning sublang kabanalan, ulinita pagparalampupe, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, kan para kay kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yung midaon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karingkiying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni kapunan, ginawa na yung kalis. Pasibayang pa'y pasalamat kay ka. At binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at talangang kang tipan. Amibo po para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, taptan niyo iti bilang kapi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganagan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyukli ng mebye ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong, ning banali Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban may ganap yaking lugu. Kambe ng Francisco akay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyahan ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming bepay nawan at manenayang subling ye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Eusebio at Fe Rosalinda. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ding sablang santo, isan Judas Tadeo, akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baling manawon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo keka anak. King kapamilatan na, kambena kaya, ipangmayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian ka parangalan manggapa kinalanangga. Nginipun ti mga anak nang inampun ing kay katamong mayap at malugod ag maus tamang inikeya karingamanong tiro na kay katama. Datang
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabag manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapang hapos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko pabiyag ko kay kayo. E mo sana mabalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaanti mo rin, Ipakit na po ngayon, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo ng sakit. kapayapan po amo, kapayapan po kaya kayungan. Niyo, Yesu Kristo, ing Emmanuel, ing Kordero ng Diyos, ang milanako king kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaos king dulang ning Kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot igkas miyay nga mana mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, manano na sanang dating sakramentong tinggap me. Ipabalda kay kami ingkay kang kapatawaran at lugod. Ike sanang parangal kingindu ning kay kang anak. Miligtas kami kapamalataning kayang panyatang busan me anting daw. Uling ginuya, nginit manggaman king alam angga. Amen. Lukluk tapo saguli for some announcements. We continue celebrating our evening aguinaldo masses in English until December 23 at 7:30 and our dawn or early morning masses in Kapampangan until December 24 at 4:30. This coming Sunday, December 19, our Sunday masses are at 4:30 and at 9:30 in the morning. There are no masses at 7:30 in the morning and at 5 in the afternoon. The 7:30 p.m. Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 20. Our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 o'clock in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Thank you. Talakad tapo. Inginu manatili kay kayo, At kaya kaanti mo rin, idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Manano na sanang ing Diyos, pasbasana kayo, king kayang banalay Espiritu, king kapamilatan ng kasaupaning kayang ito, ingwanay ng Birhen Maria, at manano na sanang king panyatang na, idala niya kay kayo ing salaning kayang kabanalan, at bendisyon na, at bendisyon na, pagdala na kayong katimawan. Amen. Manano na sanang ing Diyos, gawa na kayong matatag, king kay kayong kasalbantayanan, masaya king kapanayan, at alangsawang lulugod, karing sablang aldo ning biyeyo. Amen. Magsaya kalo, uling ing kay katamong talapagligtas, may kisaw kaya kay katamo anting meto nga tao. Botang datang yung pasipayong mitmong ligaya, ablasanan ako sana, biye alam angga. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. King lagyo ng ipa, ang buning anak, ang buning banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umena ko man ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.